ام تکارن بیجن آدرس هاوی اموها بیجن تخیره خو بفروشی یا جی نفروتان تخیره خو بشوتینی چقدر تشتکی غریبه یعنی که یک ورش ترا بیجه چما پره خود شوتینی وقت کس کی انسان با عقل دیتیه پره خود شوتینه کس کی پره خود ناشوتینه هلا خیره قد کس کی ناشوتینه دمک ام بیجن خیر اوان تشتک و آخرت فایده ده خیر جوانه تگوتن قالوا جماعته ده آياتك ما خوان رب عالمي درسك دمه دبي أبا آيات عول دبي أوان إنسان هاتن آخرت ما دفتر وان بكرو ملخر وخباطنا مذكر متفا بالزبالة شوبه تبشو برداي بفايدة أفيا معناوي في إنسان هان نيته خراب بيه ياجي كارو عبادته خيرك كريا نلقورا رازبونا خدابونا نلقورا قرآن نلقورا سنة بونا أفيا يك يا نيت خرابه ياجي كرنا وي قانوني كرنا عن شاشه تلميجا نيفرو بينج ركعتا بكي خدای قبول ناكه افيا شاشتي الجرات الغراق امر خدا ورسوله بكي ياجي نيتا ما نجبون خدايا نجبون اخلاص تدنا رياكاري تدا اوجي شو افيا يك افاد دو يا رب عالم تيسات بيجا اجورا بيجم كي كارو خباطا وان تفبر دايج نش چيكرنا اوان انسان كو كارو خباطا وانا الدنيا تفالايا الدنيا تشكرنا خير زكاة صدقة إحسان عبادات روجي حج تشتي خير كربن تذكر روجا آخرته چه زباله چه چوبه برادايد چه اوانا كينا يا رب رب عالم الدم وفانج مرة درس اوانج دمه اوان انسان اكو قالوا جماعته شرط عول نيته وان خرابه افا دودويا نراس كرنا افا سيالوي دنيا هانه دقال خيرا دقال لميجه دزيه كرنا دقال روجي افتراء كرنا دقال حاجه افتراء بتنا وسطي ملته ببحث الملته كرنا دقال عمري ظلمي الملته كرنا دقال كل ميش كرنا مال ملته جوان دزينه ظلمي الباب خل دياخو قشكو بريخو كرنا ور حاصله كلام دقال عبادته گناهكاريه وان هنا خدا عز وجل محكموي هي رب عالم رجع قيامته حق هر كسي ديك ظلمي التكاس كيناك افيو كام بجن خير تج خلقي رادچن خير تد شوتن افن قالوا جماعته مل في دنيا هان اللي مشكر روجي قرد آگهدار بن لميجو روجيته لید عيني وقت دا پشت الميجي ما غيبته يكيكر ما افتراء بتوستي يكي ما مال يكي خوار ما در حق ودا تشتكي خراب جو جناوي كچاي ما تشتي خراب جو اف انسان هانه روجا قيامته تد يا رب اوي انسان هانه افتراء الجنا مكر اوي انسان افتراء المكر اوي انسان الكچ مكر اویا جمرا گوت دروا کری اویا گوت حرام خوری اویا ور حاصل هر کس کی بشکل کی رب عالم حق و حقوق انسان بلاد که زملت کس کی نکد بوره کلمش کربو اره که گرت حقی بیا بدمه که حقی گرت بدیه که هنک مسلمان موهاد بند به گناه کس کی خیره کس کی را ناچه راست ناچه لی از حق خود خازم یا ربی اویا ظلم المکریته جواب کی رب عالم قانون دولت نروژ ده قانون دنیا ده تشتکیه بیاش ورا بجبونه باش ورا فهم کرن شخص کی 2 میلیون پریوی هه لی دیندار جی اف دیندار هانه مادام دیندار لی 2 میلیون پریوی ملت تیر بجا کا دین دولت چد که دولت هناك حبسه اولی هناك حبسه دبی وره دین ته 2 میلیون پری تزوی پری تبدن ملت خلاص بکم او 2 میلیون هانه جدستین الملت بلد که قانون اف متفیات زانن یعنی قانون آخرت جو کاویایه يعني لما يجا من خيره وجمره روجه وزكاه جمره ايه ابي انسان هاني حقيقه جمت خوازه دجيك اشونا ويدا هرم جهنمي بشوتمش بروي ظلمانه عولي ربي عالمي مناشنا جهنمي بك ورا تشخا ظلم اللي فيها كريا ام بيجم 500,000 جوي خيركم من كريا 500,000 خيره ددن حق فيها ياك يدنيتي بيت افتراء المكريا حق تشخا 700,000 700 ددنوي ياك تيت بيجا تهمتك برمزن اني سري من جنامج مال درافيا حقيقة مليونك ور حاصل بريم تبج ملاتي راتشه كم ناقا كارو خباتك تجارت دا قانونك هي دما تجارت كن داويه ما هي ون حساب كن چه قصا بريته تا چقا قازانچ كريه اگر تو هندي قازانچ كربه دمكي تا ضرر كريه تنكاري بيجي من قازانچ كريه راست مشتري گلك تري پرت كفده سيتفر داويه دا چه ايه داويه ما هي حساب كر بريته چقا هي اگر پریت نباده مکی تضرار کریه تجارت اوه ولو روی میلیون کی پرب که بریکات اگر داویا ساله ده حساب کر ولا میلیون کی کتیه بریکام له 2 میلیون بریکام در کتیه دمکی من ضرار کریه قالوا جماعته
يقين بكن قانون خدات إذا ظلمتنا وما ربك بظلام للعبيد خدات بجا ربت ظلم التكس كناك قالوا جماعته افتشتك في دنيا هاني امتكن خدات تبش ما بخازه خير با خدات حق مبدأ مكافات بدم رحمه المبكى اما حسابك ام لمشتكن خير مجاكيرات ام زكاة ددن خير مجاكيرات ام چون حجه وانه ایسال چون حجه مالا وان خرابود في گرمانه دا خود رحمه خل مریاب که في گرمانه دا چون حجه لخير حاجه تجاكيرات لورا تپره مرق دزيه اي چش مراما مروجي قرتي حتى وار ازنان و آوه ناخم لی تجارت خود از حلال ملتت کم از مال واند خم ظلمه واند کم ای پره هانه هر جوان خیر روجا می هر جوان را لما پیغمبر علیه الصلاة والسلام کد بجا رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش هنك انسان روجي هنج روجي برچبو جراد منه انسان شبلمه جاد کن زحمتیا ویش تنه جراد منه خیر جرا نامنن قالوا جماعته مسألة که هي عالمه که علماء کبن ابی اسلام خود جوان راضی به یک تد بجا امام به فلان کس در حق تدا خبر دا غیبت تکر تبراد بید بیاد براد بج اد به مال تاوا طبقه کی خرمت کدسی برای خرمه هبونه که انا تشتد ند به عربی طبقه انه بده که او بجا امام گوتی مال تاوا خودش ترازی به خیر خوش مرا شاندیه خاص طبعا خرمه حق خیر ته آخرتش ترا اویا چد به والله امام وان خرماش ترا شاندیه چما شاندیه دبیم چون جرا گوت غیبت های کلا در حق ویدا خبر دایه او امام جیوان خرماشان او گوجه را بجا مالاوی آوا خیری ویش مراهاتنه خیری ویش مراهاتنه وی دبی من چه ظلم الخو کرد من چما وی گناه هانه کرد افشاشیتی هانه کرد از خیرات کم خیر مجوان راد شه گلو جماعت آگهدار خوبن چاوی خوبکن خیر ما برش کس کی را نچن دعای مش کس کی را نچن یعنی دعای خیری هم بکن ده اوی کشبانه ما برش کس کی را نچن حساب که ایرو قانون دنیا هیته هر دولت کی تپره بخوراد بی کاغذ بخوراد بی پاسپورت خود بی بلیت طیاره بی تو چی دبیل وانا لفرا در باس نابن و که آن کو قرون می نرویجی دولت دنیا پر دا قبول نکن اه تا میلیون کی پره کرد جبا خود چی ولا تو پایا بو تا گو از زنگینم چی بر تقسید بجا کام به حتی مال 500 متر از یوقا پره بدم تا پره تا تماشات که دبی پره نابن 500 متر تنابت میلیون کی بدیش قبول نکه لورا دی پره در باس نابل فر قانون خودی اوگلو جماعته یا عبادت ما خودی قبول نکه یا جی خودی به راست عبادت تا راست اما حق ملت از حق پره ملت بدموان حساب کن پره ته چوی ولات خو تو چوی ولات ملت دای محکمه الحضور محکمه پلیس تم قرقات دگرم به راست پره ته لوانا تف دیندار تنها تا پره وانا خوریه تنه دایوان پره تجمون خبریه تشخا مالکی بکری تتدا اسرحت بکی سیارکی عربکی بستینی پلیس و محکمات می پره تفشت دستینه ضد الملت بکردید بین تو روتو تشکی تنما تنکاری هر اینان کیش بخوی پره تتنه تی هر جمع جیرانا کس کی پره نادته دورات جار کی مالا وان خرا کریه اقربا پره نادن دوسته پره نادن دولت پره ناده تلفن کی بانک ناقبته مال خرابون اوه لوما رب عالم امر متکه ادبه آگهدار خوب روزا قیامت دا مفلس نبنها روزا آخرت دا توپ آویتی نبن شرپزه نبن خو به خیر و حسنات نیلن رب عالم ایمانک بقوت بدمه ام الخير خو خدي دركبن ام خير خو ندن تكسكي قالوا جماعته خير ما برشبونه ما من رجع قيامته ام دستوالا نچن حضور خدا خير ما بلا نبن خير مجمره وخير ملت جواره رب عالم خير ما ندسندن وخير ما ناو زبالي وناو چوبيج ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة جبل تهامة بين السعودية واليمن بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا قال الثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن نعلم قال إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون
ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله عز وجل انتهكوها. صدق رسول الله فيما قال، رواه ابن ماجه. أي أقوام بين الناس يظهرون كأنهم متقون، ولكن إذا يكون لحالهم يفعلون ما يشاءون، لا يخافون الله عز وجل وهم لوحدهم. Profeten forteller om noen personer som de har gjør Allah kasser til søppel. Sahaba sier, hvem er de, ya Rasulullah? Profeten sier, de er som dere, deres brødre. De ber, de faster, de leser Koran. Men når de blir alene, gjør flere ting som er haram. Mellom personer, mellom mennesker, de viser seg muttaqi, de følger Allahs regler, men når de blir alene, den tida de gjør alt som Allah liker ikke. Kjære brødre, når er sommer og dere skal reise, pass. Flere av oss, når vi blir alene eller reiser til et land, kanskje folk sier, ok, de kjenner ikke meg, jeg skal gjøre sånn og sånn. Allah kjenner oss. Vi skal passe på den, inshallah. قالوا بسلمانة پیغمبر علیه الصلاة والسلام قال كذب هناك إنسان أنا رجع قيامتين دستوالا نخيره وانبلاد به صحابت به أو كينا جاج مرج بيجه پیغمبر به إنسان وكوانا برای وانا وكوال ميج روجيج دقرن ليه واتيكم سر خود من دنوا ملت دا كسكي ناس دوستنا وي وقت حرامي بأمريا خدات كن يعني أنا هافينا بخير أمي هرن ولات وهر كسكي بجي كده هرن آگه دار بن هناك إنسانا دماغ تشجيه كي دور بافتنه براتنه دوستنه جیرانتنه دبیت تمام گوزلی که کرشی ده برچعبه خو برچعبه کی شوقه کی دستره خو کس کی مناسنا که اف تعزیه اف روته اف خرابیه اف تشتهانه لی خدا پشتا گوزلی که تدینه برچعب که تیارش پشتاوی ده خدا ویش دینه پیغمبر دیوان انسان هانه نه مال وان خرابیه خدا خیر وان تبدا بیجه لورا کبسری خوبن دبی انفلتین حال بو کی خدا هر دم مدینه ایجاب ناکه جبونه ملت همش خواده بترسن جبونه خواده همش خواده بترسن جبونه مدینه همش بترسن حساب بیا بکن رب عالم او ایمانا ما بقوت بک ام هردم نو ملت دابن ام سر خوبن ام رب خو بترسن حرمتای بگرن مراقبای بکن به امریای نکن رب عالم هردم ما بپارزه جب امری اوج معصیته اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعل أعمالنا هباء منثورا اللهم اكتب أعمالنا في ميزان حسناتنا ونفعنا بها يوم القيامة إن شاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون